Ramnayak indut Adivasi Munit Arta Ningkan Phoke Babangpu Ningkan Sirkep Karbiau Supiaphan Sailangnu Kachuklem Japan Kimatha Koilamati Sub Center Longke Se Kachilanga Hemalong Dr. Ravi Rosemary Teron P Jo Phoni Phok Pleng Era Phita Hem Kachira Pridelajok Achora Pen Asumaratum Kimatha Kisum KarbiAnglongLIVE Fadaba Birta Long Peneli Sami Beauty Bepi Pini Birtang Ton Pen Arjuponik Tha Kohora Pilkhana Sor Kaziranga National Park Bura Pahar Range along Saiki Ramnayak Indut Diusura Sor Karbiau Supiaphan Ahem Kachiwana Hutsi Lapusona Namki Kiklang Pini Adapur Pai Kep Malom Kohora Ethnic Village along Bangso Hi Sarpo Ramnayak Usupiaphan Kijuilin Kiwana Hutsi Lapuson Asailangnu Kachuklem Japan Kimathalo Hadak Kijui Kivangatum Lapen Kohora Arat Kidokojok Sailangnu Kachuklem Japan Avarsai Kachuri Unahut Nebdun Cheksi Arengahu Pasolo Lapen Dolamara Police Station along Birtarang Palisi Tongsekot Pen Police Atum Adiman Palidam Pen Amunirapan Neb Ingnang Pono Kohora Arlok along Inut Khiaphan Kachirai Dunver Abangpu Prodip Terang Pen Lamthe Kaching Kiahut Nangkithan Dunke Bangso Usupiaphan Badrumanat Ponsi Sailangnu Kachuklem Jipo Hutsi Nebdunu Lapen Au Supiaphan Ta Pajok Dunu Birta Kilong Tenke Au Supiaphan Amithang Apea Puaphan Hangdetsi Dolamara Police Station along Hodai Ponlongno Pusi Chinipon Bonta isi ke manghumemia lama bangke kupusonsi Pisar Pusar Ahut Pen Chichini Nepin Akengsang Akhelong Usunang Kiludun Haima Lason Apia Poke Mithang Somarphan Kaching Hontek Thiabang Lupule Pudet Seta Hengnuni Ramnayak Phan Dolamara PS case number 032025 Pensi Lamhoi Piponlo ঘটনাতে মানে মানুহজন লৈছিলে আমাৰ এখিনি কৰা কিন্তু হোটেল আছিল তাতে আনিখিনি মানে কি আমি যেতিয়া দেখিলো তাৰ মানে চলিজনৰ যোনটো কাপোৰ চাপোৰ খুলিখিনি কিবা কৰিব ধৰিছিলে তেতিয়া আমি ধৰিখিনি মানুহজনৰ লাট মাৰি চলিজন ওলাইলি আমি সাইডত কৰি ধৰি মানুহজন ধৰিখিনি আমি ডাইৰেক্ট দলমাৰ থানাত ফোন কৰি আমি মানুহজন থানাত চপাই মানুহজনৰ নামটো নাজানো মানুহজন এই ফৰেষ্টত কাম কৰে কহৰাই হ'ব কহৰা পিলখানা বুলি মানুহজনৰ ঘৰ চলি ঘৰটো দিওছৰ তাৰ বয়স 9 বছৰমান হ'ব নহয় বাথৰুমৰ ভিতৰত আমাৰ কহৰাত Dolamara Pen Arjison Rongphar KarbiAnglongLIVE Chokiola Block Primary Health Center ki parlo Koilamati Durmia Hithia Dungalong kido Koilamati Sub Center along Raratum Arnivang Ledamta Dr. Phan Abang Chiphudamde Lapena Hemta Kaita Inghap Clean Nilip Constituency Chokiola BPSC along ta Permanent Doctor ke Inudvet ta Alingapur Damsita Abang Chitongdam Longli Lanchot kali kopi koson pelone Doctor ke Wangpo Chiklo Johnsose Dopo Kithe Kiding along Chinki po Dakpen along kaprek damjuititi nonamat ke doctor in charge kido ke Tenzing ti Inudvet si Chokiola BPSC along kido Sitanon malom ke kidamtang malom gari pen ka chingkoi hut ariya pi chinglo ka joine non malom se chilang bomamat komani ke sobrote se kelang abang ave nurse inut bang hini do lapen ka chirap dun inudo lasi chiro akamek kiroi dunje phan anta asonavi Lanchot kali Koilamati Sub Center longtai hithi ruipen durmiani ghonta hini bak dopo kaprekani ke kaita se kachilang tungke ihin siloni jan golaghat diphula pen dimapur ansi se chilangdam nangding tilo Koilamati Sub Center ahema dungalong amat 10 bedded hospital ahemke kimtanamat nonputa ahemta ingpu pelang amat nilebaha wararatum se kachilang sungbinlo Koilamati Pen Samson Ikti KarbiAnglongLIVE Sarmar Sarpimar Kang Bulake Lam Kimi Kalilo Kabisar Kipache Tha Tumtong Ki Un Ma Mate Kachiplang Ki Kat Kang Hu Tumtong Ki Un Ma Pu Chingbai Thurong Sonsi Theklonglo Lason si Dipu Lamding Road Kilometer Nerkep Sarthing Hia Romekar Greenwell Phangchuachor Rosemary Teron P Artain Kora Nerkep Kedamtang Thereni Phai
kre kithom arni kamsing teronarong dokmoka havar bilughat along an sok endamji po somarapen anipi ahupo atumaphan than tikangsi hempen bajuapi pini there ni phaikre na kep ani anke jopho nipho an pleng erapita halapu bilughata lele hemta chewang bedatlo bangso jo asumarapen achoran parta anipi alokhai tumke matha kisung angdeng nangli roklo bangso puthak dipu police station along lamhoi mate missing complaint letter sitami pidam etlo bonta police tumalong penta thangnat abirta ta longpon pelang pusi greenwell phangchu ningjepon lasina hokle do dam pusitame osumai tumaphan chimathara puthot hem kachiwang thuje phan phangchu sanghua chor aphan chuning ripon anparta madule bangsor so phan theklong bang link pusitame screen along ki paklang pon contact number 9601594435 along nang pachini vek thaputa chuning ripon lo nang le vegi no ho to tami nang ching hondu apo to sini lipulo la si rada phan tami chuning ri lo ka du abe aphan tami no hok le dus tami alang li e damaling tami jerpi jerpu along le dus tami e kiwang ye phan tami chuning ri lo apen u pu sumar tami aju tami kachiru lo la sini lita anda chu tek the ayuwang tami tuwe tami yang de ayuwang tami habis bar ni pen nili mek yang ye anda chung tung te tumi dalu suni ha den ka an re dam no long nam de to war su ding gari alo tami nili nang chiru lok asi ko ano ni alang phan ka ching hon nili asi no hok e do damaling do aling tami hem ki wangi phansi nili chuning lo News report KarbiAnglongLIVE Kidamtang there ni phai kre pliani dipu lang I ka hithi alam ki pen lang tukbe pu bangphu ahok helam the pen KFA mai phu tingkuing tia phan lam the karbok la pen social media long nongno ke jo thap aputhak there puni phai kre na kep ani lang tukbe mithang thurplut pen KFA sai hemalong damsi KFA mai phu tingkuing tia phan dia ka chuhangdam dipu lang I ka hithi long alam ki pen thangnat ka chirap lok kawe KFA mai phu tingkuing tia phan inut lang tukbe dipu bithilang swasor phirangke tumathing nolong tingkuing tike anti karbi lapen karbia khai ahuturpu angkur kavia lampen KarbiAnglong kang pelong pache thang dutlo sitame harapu KFA mai phu tingkuing ti labang solong thangnat kachira pawi la sojok therepuni phai trainer kepani lang tukbe methang ke chokche chichini si ahok he lampen bangphan lamthe karbok pen nongno ke jo Palam chichini si KFA mai phu tingkuing tia phan dia chu hangdamlo lapen ki wang chilani lapuson ahok ya lampen bangamen anong ki jo asai claim thlelo pusi ningje ponno mela soni wang kani li wang kada don lama se no amoni da bang depan itu lama se la phaji lama se kulit ma ke hai sa kami permai sana asa amen bangani ni da sini namde amasi selia lang li mena phan sini li sungnam de ko lang li phan li din ram de la se lang li tame li phan non da social media hoyong bong alo pe tame lang li phan la me nan jia yi phan lang li phan li hin men chuning ri la apen se munan thi abang ke madu monit pusitame ni li tame la pen ko pe monit tame la son sini ni pin pen abang ke la son mixer abang ke bang phan pitap nong ne la bang phan setup nang di sini ni dia hoy ai na tame ni adu be phan aurat tame sini la harapu KFA mai phu tingkuing tia hin penta methang karbia khe hijanpu jinsu si thangnar kang sai pi pe pen aning samjin pen dia lupusi phirangke tum thengno lamthi pachini ponno nile tum pang thek pon long lo alang li lang tukbi pu lagak dipu bichilang so alang li phan nile tum pang thek pen alang methang ta nil tum sa hem long wang si chupu bir lo alang li kening je chok cheder lo Rapuson abang ini je jeter nangji pusi alang lita cheneng je lo la sinil tumta alang lipan karbi hijan pu matha pen ilitum chidiya seroi nangji pu matha pen sinil tum amai pu pan rapuson nong no ge jo pen koi phis ta men ilitum alang lipan ta dia de lo ilitum song pen tam an simulom li pan tu mi de nai pu to mate nong no nai jo alang ni lang tu be hilang su di kuasa temalang di betap ni panang kol lo ni chok sedelo palang ni na chikubi lo
lapen ke nili tu masa hemlong lang ra ini la so puta par lang ni jingki chatan pena lang ni nili sok se lo nali pan chini lo penai bu kali nili ke hola kapre kwansi ma tharong si tu kusalang ni dia cho hang la sini li tum song ahin ben stame bani li jungjung lo bani tu ke fe ben stame ala ni pan karbi kejan apot kan on ka jin so ben ala ni pan ni li tum dia de lo News report KarbiAnglongLIVE. Pinya da birta ke lapan si kang ton poniklo kardon.